muri Bibiliya yera mu isezerano rya kera muri Yesaya igice cya 43 umurongo wa 4 haranditse ngo kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa nanjye nkagukunda nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe n'amahanga nkayatangira ubugingo bwawe. Aya magambo yayabwiye ikipe Rayon Sport Football Club n'abafana bayo ubwo yayinjiragamo asohotse mu Isonga Football Club. Mutabyitiranya ariko ntago ari umuhanuzi Yesaya mvuga, ahubwo ndavuga umwe mu bakinnyi b'igitinyiro n'igikundiro n'umutima w'ubudahemuka, Muhire Kevin. Uyu mukinnyi udasanzwe mu mico no mu myifatire wiyemeje kuzatambira ikipe Rayon Sport Football Club ubuzima bwe bwose, yiyemeza kutazagira indi kipe azahindukira ngo ayikirire itari Rayon Sport Football Club hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abafana Rayon Sport Football Club badusabye ari benshi cyane kari we mustari uzadupfundikirira umwaka mu birari by'umustari twabagejejeho muri 2024. Ijwi ry'abareyo ntawe utaryubaha ndetse ngariha agaciro rwose. Muri ibi birari by'umustari bisoza uyu mwaka wa 2024 tugiye kubagezaho urugendo rwa nyarwo rwa Muhire Kevin, kapiteni w'ikipe Rayon Sport Football Club nk'uko mwabyifuje muri benshi. Nge ndi Hashman Harindimana, mbahaye ikaze mwese abakunzi b'iki cyamamare cyahogoje benshi mu isi y'umupira w'amaguru. Umusore witwa Nsengiyumva Evariste umunsi umwe yari arimo yitemberera niko kubona umwari wuje uburanga n'umutima mwiza Murorunkwere Gasigwa, maze niko kumwiba umutima. Ntabwo Nsengiyumva byamutwaye igihe kinini niko kubariza iwabo wa Murorunkwere, maze agaba ibitero by'urukundo ruherekejwe n'imitoma simusiga. Nsengiyumva Evariste bidatinze yemeje Murorunkwere, birangira ahururanye inkwano zitari nkeya, maze yegukana uyu mwamikazi mu beza. Nyuma yo kurushinga ntabwo byatinze, Imana irabereza batangira kwibaruka hungu na kobwa. Muri iyo nkubiri yo kwerera isi imbuto z'ibyishimo niho haje kuzamo urw'Imana yasize amavuta y'igiciro atavangiye na gatoya. Urwo rubuto nirwo kuwa 17 Ukwakira umwaka w'1998 rwavutsemo Muhire Kevin, umwana w'abareyo ubatemba mu mbaraso abatemba mu mitsi. Uyu mukinnyi w'imyaka 26 y'amavuko ni umukinnyi mpuzamahanga w'umunyarwanda, akaba akinaca mu kibuga hagati mu ikipe Rayon Sport Football Club. Iki ni icyiciro cya mbere mu gihugu cy'u Rwanda, Rwanda Premier League, akanakina n'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi. Muhire Kevin nyuma yo kuvukira Igikondo ho mu mujyi wa Kigali mu gihugu cyacu cy'u Rwanda niho yaje gukurira, akura ari umwana ufite imana idasanzwe mu bijyanye no guconga ruhago. Muhire Kevin nyuma yo kuzuza imyaka yo gutangira ishuri, ababyeyi be bahise bamujyana gutangira ishuri mu rwunge rw'amashuri rwa Mburabuturo. Muhire Kevin niho yakomeje kuzamura impano yidasanzwe mu bijyanye no guconga ruhago mu kibuga cy'umupira w'amaguru cy'Imburabuturo cyari kirimo umucanga n'ivumbi ryinshi cyane. Muhire Kevin nyuma yo gusoza amashuri abanza mu rwunge rw'amashuri rwa Mburabuturo yarangije afite amanota meza, maze niko gukomereza amashuri yisumbuye muri APR Rugunga, yiga ishami ry'amateka, ubukungu n'ubumenyi bw'isi ari ryo hegi mu ndimi z'amahanga, History, Economics and Geography. Muri APR Rugunga agezeyo nibwo yatangiye guca impaka z'abashidikanyaga ku mpano ye, ndetse anavugisha benshi amangambure mu bamubonaga yandagaza amakipe babaga bahanganye. Ubuhanga bwe bwatumye abatari bakeya cyane cyane babandi bavoma gatubutse mu makipe baba batunze batangira kugenda bamwegera. Inzozi ze zo kuzavamo umukinnyi w'umupira w'amaguru wabigize umwuga zatangiye kuba impamo mu mwaka wa 2014 ubwo ishyamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryiyemezaga gushinga ikipe y'abana y'abakiri batoya, maze bakariramo abakinnyi bafite impano zidasanzwe. Muri abo bakinnyi Muhire Kevin yaje kubisangamo, maze niko gutangira mu ikipe yitwa Isonga Football Club. Iyi ni akademi y'ishyamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ryari ryarashinze.
ikipe y'Isonga Football Club yo na Muhire Keve baje gutangira gukina amarushanwa yo mu cyiciro cya kabiri, maze bidatinze Muhire Keve akoresha imbaraga nyinshi we na bagenzi be bazamura ikipe mu cyiciro cya mbere. Muhire Keve wari ukomeje guca ibintu, ya kipe ifite ijisho nk'irya mudahusha mu rugamba rwo gushakisha abakinnyi. Rayon Sport Football Club mwaka wa 2015 yaje guhita imwiba maze mwibikaho. Muhire Keve yakomeje kuba umukinnyi mwiza mu ikipe Rayon Sport dore yuko muri 2019 yaje kuyifasha kwegukana igikombe cya shampiyona ndetse ayigeza mu mikino nyafurika. Mu mikino nyafurika yakomeje kuyifasha kwitwara neza maze ayifasha kugera mu matsinda ya CAF Confederations Cup bwa mbere mu mateka yayo. Rayon Sport irabikora. Muhire Keve nyuma yo kwigaragaza mu mikino nyafurika byatumye amwe mu makipe y'ibihanganye kuri uno mugabane atangira kugenda amwirukankaho. Mu mwaka wa 2019 yasezeye ku Rayon n'ikiniga cyinshi, maze nabo bamwereka yuko ntacyo atabahaye, niko kumuha umugisha wa kibyeyi, maze asohoka mu ikipe ya Rayon Sport no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda yerekeza mu gihugu cya Misiri mu ikipe ya Misiri Leli Makasa Sports Club. Muri Misiri Leli Makasa Sports Club byaragoranye kugira ngo abone umwanya ubanzamo kubera yuko yasanze abakinnyi bari bakomeye cyane bakinaga ku mwanya yakinagaho. Leli Makasa yahise ifata icyemezo cyo kumutiza mu yindi kipe El Dakleya Sports Club yo mu gihugu cya Misiri. Muhire Keve urugendo rwe mu Barabu rwakomeje kugorana kubera yuko muri 2020 Misiri Leli Makasa yongeye kumutiza mu yindi kipe yo mu gihugu cya Misiri Talaya El Gaish Sports Club. Nyuma yuko Muhire Keve yarakomeje gusiragizwa na Leli Makasa mwaka wa 2021 yaje kuyisohokamo maze yerekeza mu gihugu cya Oman asinyira ikipe yitwa Saham Club. Nyuma y'umwaka umwe Muhire Keve akinira ikipe ya Saham Club muri 2022 yavuye muri Oman maze yigarukira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu ikipe yeguriye umutima we Rayon Sport Football Club. Muhire Keve mbere y'uko umwaka urangira yahise agurwa n'ikipe yo mu gihugu cya Kuwait ya Rimuk Sports Club, ariko aha naho ntabwo yahatinze kubera yuko umwaka wa 2023 yahise yigarukira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu ikipe imuhora ku mutima Rayon Sport Football Club. Umwaka w'imikino 2023-2024 Muhire Keve yaje gutorwa nk'umukinnyi mwiza wahize abandi mu ikipe Rayon Sport Football Club. Uyu munsi tuvugana akomeje kuyobora ikipe Rayon Sport Football Club nka kapitene, akomeje kuyicaza ku mwanya w'intebe y'icyubahiro ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona 2024-2025 Rwanda Premier League. Ese nk'ibindi byamamare byose muri ruhago, Muhire Keve hari icyo yaba yarafashe ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi? Igisubizo ni yego, kubera yuko usibye kuba ataragize ibigwi mu kuyihesha ibikombe, ariko akomeje kugenda yifasha kwitwara neza mu mikino nyafurika. Muhire Keve yatangiye gukina ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi ahereye mu batarengeje imyaka 17 ndetse aza gukinira y'abatarengeje imyaka 20 ndetse aza kwinjira mu y'abatarengeje imyaka 23. Ikindi cyaje kuba nuko mu mwaka wa 2015 muri Sekafa yaje gukina ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi. Muhire Keve abaje mu banyamakuru y'imikino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bamutazira akazina Karuni bitewe n'uburyo ari umwe bafana bakunda ikipe ya Manchester United byabuze urugero. Abajwe n'ibizina Runi ariko mora kuri rutahizamu wahoza akina ikipe ya Manchester United Wayne Makaruni nk'icyitegererezo cye. Muhire Keve yatunguye benshi asubiza ko umukinnyi w'icyitegererezo cye mu mupira w'amaguru ari wahoza ari umukinnyi mpuzamahanga w'umunya-Espanye wakiniye ikipe ya FC Barcelona mu kibuga hagati Xavi Hernandez. Ngayo nguko ngibyo ibirari by'urugendo rwa nyarwo rwa Muhire Keve. Abareyo mwari mwasabye muri benshi akaba ari udusoreje umwaka gutyo. Abakunzi ba ruhago by'umwihariko abareyo mwese nizere yuko mwagize Noheli nziza
kandi muzagire umwaka mushya muhire, muzahahe muronke, mugwize ibikombe n'udukombe. Yewe wari uteze amatwi, nari Hashman Harindimana, mwarakoze kubana natwe.